yoo isin islaamummaa teessaniif jecha kabajjanii qur'aana kana kabajjanii narraa dhaabbatuu diddan maaluma isin goone maaluma isin goone wanni isin badii namaa olii gad ooftanii rabbuma isin yoo mee isin akkam taana aboo mee rabbuma isin sodaadha islaamummaa teessan tana kabajaa mee diinuma keessan kana kabajaa rabbuma isin sodaadhaadha rabbuma isin sodaadha na kabajaa aboo rabbuma kabajaa nu dhiisaa rabbuma jaadha nu dhiisaa rabbii isin sodaadhaadha najala hafa najala yoo rabbi sodaata najala hafa dhiisaa arra booda hin toqinaa waa'ee biyyoota naas hin dubbatina rabbiin isin qabeetan jira arra booda hin toqinaa dhiisaa dhaabaa biyyoota naas yoo qur'aana kanatti kaynamanne taatan arrabsa arrabaan itti fufa olii gad oofa badii ishiitillee olii gad oofa anganaman jechuu arbaada xumuradhe warrummoo suuraa poostii footoo masqalaatan olii gad ooftanis isinumaat itti rakkata ana laa ani itiqaada qalbii kiyyaana si yaanne waa takka si yaanne akkanumattan uffadhe malee yookiin ani kafaree qalbiidhaan yaada diimite yoo lakkii ulamaa inni jirti